Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kading Kantong, Kaway na Kidong Kabadon Hakashnong Light Rang O East Kasils District, Shela Bolaganj CNRD Block, Kalayo Ban Shnaya Kayeng Dong, Ni Kayeng VEC, Lengba ka scheme Jong Sarkar Kami, Ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Scheme, Kabagitip Rukum ka MGNREGS, Ni ya kabala tipad ba, Kabala Shispasngi. Ya kani Kayeng Dong VEC, Bala Aikerteng BNRGSK, Layo Ban Playpad ba haka arfusan tarik ujemang arjar khat khandai, do ba AS Mukim ubadai u Block Development Officer ka Shela Bolaganj CNRD Block, haka jo kapor ubadai ru u Program Officer jong ka MGNREGA, haka jingidon lang u MDC ka Sora Constituency, uba Tito Starwell Kind. Hagani kasngi la yoru ban penbena ya ka kai pot trekam jong ka VEC Dengkentong nado pala thau ya ka VEC house nem arjar pra hado usnem arjar khat khandai bala penbena do ba Fairland Swear ubadai secretary jong ka VEC bala yoru ban penkup buram kerpang ya ki arngut ki nong song snong jong kani ka dong ki bala aisung bha ya ka jaka na ka benta ban shna ya ka te yeng. Hagani kasngi ba plepad ba nalor kongsan la don langru kinong trei jong ka Shela Bolaganj CNRD Block ki chairman but secretary jong ki VEC ba per jong kani ka dong ki long kme long kpa ki samla kan thei bat shinrang hado ki hep baret la pon pho pon pheng ru ya kani kasngi lamba ki jingwai ber ki jingsha na ki khna school kayeng VEC kan ai ka jing sakri hakyo bol kiliang ndai tanggawe ka ba ka sarkar hi kamsha bangin pendon kam ya kayeng VEC kata kalong ba anom sya ba kandon kanu ke election campaign ne ka jing yalap election da kinu ki kertong hapo kayeng VEC lain na kata indon ka jing khang banong ba nam la ban pendon kam ya kayeng VEC hakanu kertong ba ka VEC lene ka snong lene ka dong ka idon kam ti sasisin ai kubla ya pibaro kibaron benta nadu kinong kitkam jong ka VEC ding kantong haru ki jobkar haru ki breu ki ba don benta bantai ya kani kayeng ba pilala ban penyang ya kani kayeng ba ngak community ba ngai skam ba nangni sakman kijing trai ki ba enmi na kading kantong kinlong kiba ai ya kilong kita kishin kiba kiwei ki VEC kin petu but kin punbot but nangai skam ba boros kata pila ai ya kajing shanya amtang haka office jong ka block ndrai haka sarkar haka ba pila yatri don kipor ba kabai bela kaslam bun sini kabai tiar kaslam wala kataru pimdu ya kajing kermen pila yatri shitom yatri minot habai dei bar kani kaskim shisma asni banang mil tiru banang ni sahmat ru pilang yai ay ya kata ka jingshanya habai dei bar kani kaskim shisma asni pilang yai trei shitham yatri minot bar ngiru na kaliang ka block office nginang yai ai ya kata di kadiang khati kamon kajongi nginang yai beteng banya don ka benta hakaba ngin yo ban perkhan hakanu kurkom ba nginang penkiu shushu ya ka kajing itnat ijing ipu ipeng ba kajing hakajing yo ka hakajing kiyo kayo kakot habai dai ba ka VEC ding kantong te sashisin ngai kublai ya ka VEC ba ya ka VEC ding kantong ba ala ban penolong ya kani ka project ba menta ka singi ya don krui hang ni ban ya sakhi ya kata kublai shibun habangawan sipo ka luis nam menshwa ni ong bagadong ding kantong te ka gadong ka ba sa dien tam mo ka ba bolo kami iben ya gadong ding kantong kiong ba mo dapat kiyeng exam kunti sengking borok dan rei sultanan ba mentapat kadong ding kantong kala dei ka weng na kidong kibala tam kiwi kidong hang la dong ngano gonong ya kata mangai nadong sadong ba sagoy
kaba ngakwa ban keren hagan ni kapur habang asngap ika jing keren jong ika report no secretary balai bahila ban le extra mo ya katu gikam nagi ni skim kiba lamang daga blog daga ni skim kalong namar bafidon ya kata kabariong haktim parengka accountability pidon ni kajing keng jing dia kababia pidon ya kajing trei kabalong transparency kabariong tinangway kabamut kabahiatip lang baro kamdan kanunu kajing ele buri kamdan kanunu kajing ele tu henry baro putrei da kabalong yashai ha kajing keng ha kajing dia kali rigoi ke pengasngau bangadai banai buram ya kali ke BC ke jompi bapilala ban puntri hot ya gini ke projek ngatrai video menjur batnya mengaruh lalong kum MLA lalong kum MDC lalong nom ikmat ngajubut dia batnya babun kisnong kia kulmar tang nagabanta kali kaskim hendak gidan bun pat kisnong kibat kiu Hagilian baru lembaga negasi. Pesno tenan, bahagian negasi nang gojong pi pikir lembaga negasi.